Ama-general elections abakhona ngomhla ka-29 kuMeyi 2024. Abantu abaningi babethi i-ANC izoyiluza i-Eastern Cape ngoba sasibona ama-video ko-cutting edge bevela abantu base-Eastern Cape, iy'ngane nanamhlanje sanqamula emfuleni maze ey'koleni, iy'kole zikude, imigwaqo ayikho kahle, ama-bridge kawekho. Abantu abanawo amanzi. Ngiyakhumbula nje lo mama wayekhuluma ukuthi baphuza amanzi kanye ney'nkomo. So ngaleso sizathu abantu abaningi including nami sa-conclude ukuthi hhayi, abantu base-Eastern Cape abezukuyivotela i-ANC. Emveni kwama-elections sekuvela ama-results kwatholakala ukuthi i-ANC ithola amavoti khona e-Eastern Cape. Noma kunjalo kodwa abantu bakhona bakholelwa ku-ANC. Noma ingabenzeli lutho, ingabenzelanga lutho, bayakholelwa kuyo. Former president we-country, president womkhonto wesizwe party, ubevakashela endaweni yase-Eastern Cape, wasevakashela namakhosi wakhona ehlukene kule viki eliphelile. Ngakho-ke usuku la izolo ngathi bekuwusuku lokugcina ese-Eastern Cape. Lapha afika akhuluma khona nenkosi yesizwe sakhona, yayisithi nayo ihambelana nomkhonto wesizwe party, izojoyina iqembu lomkhonto wesizwe party. Usibonelo Nomvalo bese addressa-ke abantu abebekhona lapho bezobona uformer president we-country njengoba bekahlangane nenkosi yesizwe. Cela ukuze ukuphawula kwakho la ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Ayikho kodwa into ebuhlungu njengokuthi uthi ubheka ivideo ina 1000 views kodwa inama-likes ayi-20. Namanje ngiyacela, ngike ngacela nangaphambilini. Ngena nje noma kuthiwa isihloko esikhuluma ngaso awusithandi, wena faka u-like nje. Uthi uyibuka ivideo ubusuqedile ukulike. Lokho nje ngikucela kuwe. Angikholwa ukuthi kuyinto eningi ngoba awukhokhi lutho, kumahhala nje. Pressa nje u-like bese ushiya i-comment ngalokho esikukhuluma ngakho. Kodwa-ke u-like uyebalulekile. Ngowethu ngowethu amandla siyabulela Maqabane, sikhahlele ikumkani sithi dala imvula. Siphinde sibulise lo wayengumongameli welilizwe aphinde abe ngumongameli wombutho omkhulu eSouth Africa, umkhonto wesizwe party, utata uJacob Zuma. Siphinde sibulise kwisigqeba esikhokhele lombutho, sibulise futhi amakhosi akhoyo phakathi kwethu. Sibulise isigqeba sephondo, sibulise abakhokhele ulutsha, sibulise abantu ababalulekileyo emzabalazweni, the primary driving forces of the revolution, the ground forces of umkhonto wesizwe party. Sithi xa sisukumisa umongameli, ixesha lokuba abantu basempuma koloni bamane bephuma ku-cutting edge liphelile ngoku. Elokokuba bamane bevezwa into yokokuba bacwile njani ebugqwayibeni nasentluphekweni. We are saying as the MK party, enough is enough. Our time is now, tomorrow is too late. Sesibabukele ixesha elide bedlala ngabantu bakuthi, bemane besithi mababavotele. Bagqiba kubavotela balibale msinya ngabantu ababakhokheleyo. Bakhumbule bona nemindeni yabo. Naxa beqesha komasipala bangaqasha abantu bakuthi, baqashe i-cousins ne-boyfriends. Sithelo xesha ngoku liphelile. Abantu basempuma koloni bazawuziliberate bona ngokuba bavotele umbutho oyi-MK party. Awukho omnye umbutho ozawunikhulula ebugqwayibeni ngaphandle kwale party. Sithi siyabulela ke futhi mavolontiya kaNcamalala. Into yokokuba ningalali, nisebenze ubusuku nemini. Ningafumani into,
nisebenzele lo mbutho. Sithi eli xesha lelona xesha libaluleke kakhulu elifuna into yokokuba singama volunteer simanyane singabi divided sidividwa zizikhundla. Abantu abalwayo ngoku abalwela ukuba ngoceba elo xesha liphelile. Kufuna uba ngoku umuntu okhethwe onyulwe i-community simsupporte. Singathi besingamsupporti uba bungamsupporti ibilungelo lakho ba wenze lonto. Kodwa imajority xa seyithethile masihloniphe. Siphinde sincome abantu baseMpuma Koloni ngento yokokuba siqalile sayigqiba iprocess yokonyula abazawusimela. Singakhange sive izigameko zabantu ababethanayo belwela izikhundla. Lonto ikhombisa into yokokuba ningama comrade anenhlonipho. Sithi nibambe lapho ke maqabane because akukho enemy from within, the enemy is outside. And the enemy ngabo abasebenzisa omasipala into yoba bazityebise bona nemindeni yabo. Sine appointment ke esingeke sikwazi ukuyipostpone. I-appointment yomhla ka-4 November eyokuyokhupha amasela komasipala. Kodwa ukuze siwakhuphe lamasela izawufuna sihambe imizi nemizana, sihambe idolophu nedolophu, sifundise abantu bakuthi into yokokuba lo mbutho wamasela ayingombutho kaMandela ngoku. And uMandela wayitshilo into yokokuba xa beqala isigezo ze nibapanishe ngalandlela enapanisha ngayo uapartheid government. UMandela besaphila ebengenawuyivuma into yoba umbutho ukhokhelwe lisela elaba imali la ifihla kumatras. Lagqiba langenziwa nto alabanjwa. Sithi ke Eastern Cape beyond umhla ka-4 November i-ANC mayibe ingekho komasipala mababe bethatha imithwalo ngoku bagoduke. Kuba ixesha labo liphelile. There is a new sheriff in town and that sheriff is the MK party. Sinenyweba sile nhlangano yokokuba lo mntu usikhokholeyo akungomntu ovele akhamise akyale. Ngumntu one record lokusevisa umuntu wakuthi ohluphekileyo. Xa uhamba kwindawo ezehlukeneyo ngoku mongameli, abantu bakhala ngento enye, bakhala ngendlala, bakhala ngento kokuba imisebenzi ayifumaneki. Sibona into esingakaze siyibone, abantu abafundele ukuba ngogqirha abayifumani imisebenzi. Bayahamba beyotoyitoya kuba imisebenzi ayikho. Lo mongameli wethu ke ngumongameli owa investa ku-infrastructure nge-trillions kwa-create job opportunities. Lo mongameli kula mongameli owafika inkokheli zikhumtsha into engapheliyo. Zithi i-ARVs asoze zilaphe abantu bakuthi, wafike wayi-actiona yena. Abantu bakuthi bafumani ARVs baphila ubomo obude. Umongameli lo ongagcini ngokuthetha kodwa implementayo. Iyo lonto sikholelwa ke thina kuye because une clear record lokusevisa umuntu omnyama. Namhlanje sinenyweba before ndibize umengameli ezeqongeni. Inyweba esinayo yeyokokuba singulombutho sizokwamkela ngokusemthetheni inkosi yalapha ekhaya. Sithi ke xa siyamkela mayisondele kwelikhaya sizokwakha lo mbutho wabantu abamnyama. Xa siwakha lo mbutho siwakha phansi kwefoundation yokuhlonipha ubukhosi namakhosi akuthi. Umengameli uthe xa ewakha lo mbutho waqala wandwendwela inkosi ngokwehlukana kwazo.
akagqibelisanga ke ngelo xesha nangoku sayenza lonto ikhombisa iconsistency. Namhlanje samkela unkosi uGwabinamba ngokusemthethweni kwazinamba njengelunga elipheleleyo lomkhonto wesizwe. Shilo ku SG njenge-custodian ye-membership ukuthi inkosi yesizwe isijoyine iqembu lomkhonto wesizwe party. Angiyibambi ividiyo, ngicela ukuzwa nje ukuphawula kwakho. Ngizwe ukuthi kulolu daba esilixoxayo wena kuthini ukuphawula kwakho. Kodwa ngale kwalokho mina nawe asidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.